بناو خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربه صلات و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر آلو اصحاب و احباب ویتوان به حتی رجا قیامته تماشاوان هجا د برنامه کنو یا عشیرن ما ایرو لپارزگاه مردین باجار قزل تپه لگنده عمو عربان دیسا ام لپیشبریوانه بله وک عادت و هر جاری بریاگو از میوان برنامه تقدیمی و بکم اما اون حزکن وکی برنامه ده به شهره که به هلبسته که اما و بوینا برنامه بکن پاشه از میوان خواه تقدیمی و بکم ایرو ده برنامه خود جدیوانا سیدای ملعالی علمی اما هلبسته که به ناوی وصف الله پیشکش و بکن وصف الله ده معقول مقالته لطیف اجوف مثالته صحیح سالم جمالته مخیر لن فیصالته بحالته دقالته دبینم غیر مالته دجمن تم بالته ولی دوستم جالته دنیف باغو کمالته دزانم ترش و تعالته نتابع نون و دالته چرا کافر دلالته گل و چیچک مثالته لبر بای شیمالته سری وهم و خیالته هوا بر تمر و کالته اوان در و لؤلؤته سراسون و مقالته غریب لفظ و مثالته سریا در و حالته هنک اخلاق حالته تمام دوست و حوالته به دل خستن جعالته ولی ظاهر دلالته به تعظیم آخ و نالته نبن جل جلالته دبن مترود قالته بروش بمه و سالته بله جدیوانا سیدای ملعالی علمی هلبستاوی بناو الله وصف الله ما پیشکشی وکر سیدای ملعالی علمی د سالان 1923 ده لگندکی فارقینه بناوی بلبل هاتیه دنه جعشیرا بادکایه سال 1941 ده د 20 سالی عمر خود جبو علم مدرسه چویا روج آوا سوری لگلک مدرسه کردستان گریایه پاشه عمری 25 سال پروردهی آخوا قدان دیه بویه مدرس مدرسان ده درسا فقیان گوتیه سیدا سیدا سال 1995 ده چوی رحمه خدا امجی دبیجن گوراوی بهشت به خدا رحمه خلوی اولمریا توانکه تماشاوان هجا ایرو مگو ام لپارزگاه مردین نافچه قوسر لگنده عمو عربانن میوان ما از باورم گلک تماشاوان برجی دناسن میوان ما بدرالدین قرابوغا بدرالدین قرابوغا هم پیشکش عشیره امریکا هم پیشه سازه یعنی صنایعیه هم جی روشنبیره کی هریمه مجی تکلیفا سازکرنا برنامه لیکر منش کنان دری خواه یه مالا خواه یه گند خواه جمرا وکر نها او میوان برنامه مایه بس امجی میوان گنده وینه معذوبانتی اجمرات که بدرتین هم خیر هاتنه برنامه ما سرچاوار هاتنه زور سپاس دکم اجی حرمتی خواه جنابه تره خدی جارازی و جو گداروارا و ایمه تماشا دکه حرمتی خوش گشار پیشکش دکم و هم خیر هاتنه و سرچاوار سره هاتنه خیره خدی لوبه خدی جارازی به براستی زودش دلمه دهات اموار برنامه که ساز بکن یا عشیرن ما چونکی هیله کوی عشیری هی هیله کوی روشنبیری هی هیله کوی پیش سازی یعنی صنایعیتی هی
انشالله هندر برنامه ده امی بحثا وانا تواوکن از دخوازم هون به تماشاوانه ما خو بدن داناسین کرم بکن ناوه و برناوه و باوه و مالباتا و بچوکانی دی جیانا و چاوا بو از خوازم يعني هون پیشکش بکن کرم بکن از سال 1957 لقندي عمو عربان هاتم من دنياي بله ازلاوي حج حميدي بروم بري قمشوية لقبا ما جمرد في مالا قمشو ام زاروكيوي دو بيركانن دو حبدي كيما هبون yani عمو حجي دو بيركان دو بيرك حباني بو سي وفات كربو ما شاء الله تاليه دو حبو بچوك ديكام بو yazda lav u penç keçik bu şazda hep mindali vizarüyü bu birayemini mezin rahmetiye Şemus bu Şemus Karabuğa makule ki xala cabu o insanı ki pır xoşik uzanı bu de harem jid zede menfaata ve bu de sala 1986 vefat kir. Yalnız az işte بچوکانیا خو 64-65 لاستاسیونا مردین مکتبک راکتون و خوارن لسر دولتی به کرمانجا ممد گو مکتبا یتاما اما به ترکیجی یادلی بلگه و قولی بو لور 5 سالام ایکو قول ایتما خودید مکتبا خوی 5 سالی پیشی مدید 3 سالی دیشی مل قزل تپخوان مدف جه برادا ام عیلاک فلاح بون چفچی بون به کاری کشتوکال و زراعت ده ام مشغول بون اما زراعت ام جوه چغی تشکی زهایی بو یعنی نوکانو کابا نعاوی بو هاتنا عرضه به آبجی تنه بو منطقه خرباش جرد گود بره مالا ما بخوا ام دزرگانی بون لچلتوکه و دغه و تلعجکه بون اساسا مرکزا مالا رمه مالا گمشو گشلوره امریکا ام جور هاتم بابه ما ده سالا 1940 و دوداده چلوسیا دهاتی خرابرش گندک آوا کریه هر دو آپانی ملور ما ده 1949 هاتی عمو عربان آوا کریه او در خربه بون يعني او منطقه ما جردگو خربه بون يعني او خربانا يعني آوایی تنبون يعني آوایی هبو عمو عربان تل بیر میره و دنری و تل tevgeravi dinleri hebu bereci yerleşim cehabu ama tarih dugo naveji Ahmedi bu ka xodiye gund Ahmed bu nave gunde ve muharba nave haremi me bxwa xirbe emjerd beşin yani giş bela avai bereli tünne bu xirbe daha xwani kirin o mentika me ceme zirgani u peve لور تقريبا شست حتى قنتنن اشتر بيشم خراب كورتا عراد كوروسوي يارم جاي بوغازي بيوك بوغازي حمران حجي محمد عبيس مستاي الشيخاني حتى بحدود جرجب او هولا جردقو خربه منطقه خربه تقول بلدجي دورا قزل تبوانجي جرد قوتن منطقة بلد يعني دورد تشيبون يعني وعدا اما مجانا بخوا وعدا مكتب وان مخلص كر از انسان كي يعني زيرك بو مشخور كار دكر شغل دكر ام لقزل تبا دوه چاقه دناب حرکت دناب خورتا دناب جوانا ده حرکتا می جانی هبو سوسیال görüşe سازیه جواتی yani siyasi civati de bun بخوا از دو جارا ve deme açum İskenderun demir çelik fabrikası meşhur kar dikir
لجيلان بنار دولة ورتمة شفتلي بو أري بابي ما معقولة قندي خبو مزني قندي خبو معقولة كي خلج جابو زرعتاوي ومرعماوي دهبو أما أم ناف تنبون دهبون هبو ناف هبون جد تنبون هبو يعني وشغي جان وربو يعني جانك وكان وكا زيادة پیشکشتی تون بو يعني ملت فقير بون خباتكار بون ام گندی بون ما خو لگندا جیانا خود دکر يعني اما ام كت الناف حركتي وام كت الناف چيكه دي سالا 1908 ده حرمي مد سياسي حركت و خورتا و جوانا وحتى تقارب ب اي بارتيه لغال جيبيله جيش وندا بو يعني حزب بارتي او فلان لغو بو دي سالا 1908 de 12 Eylül'de de derba askeriye peve yani jiyana siyasi ahlak ve siyasi hareketi ve rabun ürünün işte güç lav bu. JPV insan bir deskar kır ve çağı de haşte u duda peve rahmetiye Özal hat iktidarı Özal bir rastiya xoda kilitek dünyayı kız jiyanek nüh despeket meşek nüh Türkiye despeket liberal serbest iktisadi ve ekonomi derket hole و rahmetiye Özalci önemek براسيا خدي قدر قيمتك زيادة دابي حرمي ما أو خوشي فان حرمانا باش ناس تكر ديكا ويش فان درانا بو أو بخوي المردين مكتبا خوشي خواند بو زيادة جوي حرمي حسكر وشاغي دريه نقلية فكر عراقي بلوريا وبقميونا وتجارتا çike çebu ve çağın memlekette güç destek abi ticareti yani ticarete işi baş peşket yani de mesela kamyona du nakliye de jahreme merre hareme merdin re u jahreme bakur gişir ne merdin tane bakur gişir takriben hafte 5 hasar مكينة تشبو نقلية تشبو يعني وشغل المردين لقور تثبيته ملدور سي كسور حزار مكينة هبو يعني زيادة جيانك ورابون ورودنشتك واقونومي واقتصاديك خوشكاني بحرمي مجي او كار دكر ده دوازده مكينة ما هبون مجي او كار دكر ده حشته وحفتا ده حشته وحشتا ده كركيوي خيري برحمة خودي لي بوفات كر بازرگاه والي مردين عقوت وزان de sohbetek ويدقو معملتك اردي özel idare Kızıltepe هي كسي بمعملتي بالشغلينه مجي ماغو كابدما bu nisime bir 5 sala bir kira kontratı emketene bir icar o fabrika meşgulan di şugulandına de döndüre saluni ve ke 2 sala de para ki hoşuk ma zede ve kazanç kir ve çağı körfez krizi çe bu şerri Kuveyt u Irak çe bu Amerika hat ihtiyacak zede ardi le Kürdistan'ı u le Irak çe bu yarmetiye devleta ve çağı jwar çe bu alikari buar kirli bir ard mardu u xwarın u gıda kirri yani hareketek zede rabun urunuşnek zede gevre li haremi çe bu yani iktisadi ji çe bu mecid vurdu kazanç kir em fikri mago li mentika sanaya merdin em karın çıkari bikin merabu معملتك art şor çekir u معملتا bisküvita çekir fabrika bisküvita oli bisküvileri falan mı çeker u devirdi me jiyana xo peş dipir me معملتا fabrika art çekir Kızıltepe Alif yem fabrikası معملتا Alif و جبو حيوانا وان ويامج دولتي كري او فابريكا جيانا ما بو شكلي جام كت الناف
قرصاسیا کاری باکور و حتی ما باکور جی حبکی زیده کر ام کتن ناف قرصاسیا حرمه ترکیه گişi yani emli Türkiye hatın nas kirin Karabağ olarak yani Karabağ paşnaviye mey. Paşnaviye mey. و زیده مشغول کار کرد ل کردستان ل عراق زیده پراکی خوشک ما قزنج کرد و چاقی و سویت روسیا parçalamış bu durdu ticarete mekatür me püsküte hoşandır lur xwarna püsküte falan kem bu pır lüks bu püsküt lur yani ticaretle her deri ve bu yani di sala hişte u duda hişte u siyade dest pekir hatta 2012 ya hatta nukaji yani iktisadiya Türkiye ekonomi ve iktisadiyavi bu azadi yani bu nav devleti yani jwe girtiya xod derket peş diket yani sala 2009 nodu yeke قرصاسه حرمه باکور امل دیاربکر لآمده جوینک مچه بو و چاقه مرابو قرصاسیا حرمه کردستان diye gün siyat. Bir Türkiye açılımı ve Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği. Mevaya vekir امکتن جماعتاوی و چاقی از بوم و سروکاتیاوی جیکر و چاقی yüksek istişare kurulu başkanı ve bum istişare bum dünor du çaradı ne sala serokutiya haremi Kürdistan'ı kır dua serokutiya haremi Kürdistan'ı de haremdi jibo sanayi u devlembun u qarzastiya harem pejdikevi ما پر کارو خبات کردن ما راپور ده حقی حرم دن نویسان دلخوازیا حرم چی وی چی کاری به کار چه به ما دا siyasi partiye Türkiye و ای حکومت و نظام چه yani زده مکارکی زده کر منطقه من صنایع مردین منطقه صنایع و کارکی منی بخوا گوره لیچه بو آنو که برادری مجوعدا توش کی جانی قدیه صنایع بپرسد به ولا بدرتین قربوغا کارکی زیده د منطقه صنایع کر دعا آمد etmek kir me da'a urfa yani teşveçunave de para o piçe para me pirçe bu da'a آمد da'a urfa de da'a Adıyaman de Batman de لانی مل سر حرم گشی مدخواست مدگو کی yani zengin buna bir haremi bir maleki du mala çe nabe vada ev harem giş pevr zengin bebe hem siyasi istikrarek hoşik veri bir haremi hem ekonomi iktisadi jivi herre ano ka vada seydayı mütüdnere ekonomi iktisadi u siyasi به پیوه پر دوری هفت اما هر دو چرخ کی وی کاری یعنی به گریدای یعنی به اکونومی قد سیاسی نابه به سیاسی جی قد اکونومی نابه هر دو به راحتی گریدان دی بی حرمی ده جبوی هاوی وعدا 8 سال me gün siyat başkanlığı kir ve çağı gümlek ki girmel kokir olağanüstü hal bölge valiliği bu. Yani hükme zatlı bir haremiye bu. 17-18 insan hat kuştun be kesi hat kuştun ki kuştuğu nexwani bu. 5000 kusur günt hat vala kirin. İktisadiya harem zede xarad bu çe. Yani bare ve gram bu. Bare ki zede gram bu. Yani لور شرکی çekdari و devlet zede pevre bun yani befekri yani bir haremide وعدا 10,000 insan bekesi be kuştun و فعلی و کشتی و جنایت کریه نخوانه به ترسک زده گورد bir haremide bu. بله. که بدرتین دستیوسا زمانه وار قوت براسی خلاصای پرخوشی کوانی زمان آنها دواری پیش سازیه یعنی ده صنایع ده
هین وی کاری هم بردوام دکن چی فابریکه دسته و ده نانا yani جهلا ticaret ede جهلا ihracat ede ana juan gavon davejin yani emuan gavana daven yalnız az veya seydaya kurbejim em vi haremi merdin de sektöre sivil yani de özel sektörde fabrikatörü avili embun. Ha rast. Fabrikatör hebun, fabrika hebun. Muhafaza bu, valiliği bu, özel idare bu. Yani ne halkı sivil bu geldi. Derya sivil de ve despekir. Derya sivil de ama despekir. Bir despekir namede بدەستپێکردنامەدە جەمعەتا مەی قزلتەپە یعنی عەشیرە مەی قزلتەپە لاوێ ئاغڵەرە و فلان وانژی دەست پێ کرد بمەڕم مەشە چونکە ئەز لاوێ ماقولەکی ئەنە لاوێ ئاغامم باوێ من ماقولێ عەشیرا خۆ بوو و ماقولێ قەبیلە خۆ بوو ژی ئینسانکی داهات ناسکردن حەجی حەمیدێ گەمشۆ بنابوو دەنگی ویژێ ئەمڕابوون بڕاستیا خۆدێ İcar evane gunda zarriye makula ve ağlara çavmeketin ev cihatın bir yani cesaret standın yani cesaret standın li bir anoka mentika sanaya merdin 3105 dol meyve heye anoka takriben 106 hafte hep fabrikat ediyor 14000 insan leydi şuğulu elbette yani me karni bir hoşgul bir haremi kır kek seyda yani me serbest bölge yani sukul hurra yani li Türkiye 21 habu 22 deve mel merdin kır 15 sala me başkantiya ve serokutiya serbest bölge kır sukul hurra kır me merdin gelek bidnaskirinde لحرم للدولة أجنبي مثلا أنوكا مثلا سياحة وتوريزم زيادة على كاريامة بو yalnız tiştek peşe bir haremi değil nahil peşte bikebe yani güceke yani psikireke keyi yani psikireke keyi yani psikireke pır girin keyi yani o psikireke yani tübe terörü, tübe Kürt meselesi, tübe mesela nizam buna haremi, cehalata u ne peşkeşte haremi ama psikiret zede gevreyi ve psikiret ka zede gevre nahil mere بحرم رقابة بابي تشتابيني يعني مثلا örnek ekebilirim de Karsastya mini Hareme Kürdistan'ı ve adam serokutiya ve dikir Agun Siyad Başkanı 6 sala GAP master planı de az bu hoş şuguliyim de GAP master planı de am şugulin وقت işte anı ka hükümetteki yap işlet devlet modelleri metani am bi Japonya peyvin bi Rusya peyvin am bi Amerika و هولندا پایین ام به اسرائیل تکنولوژیسی ام پایین مگو ابا گاپی ام بینن اما چوال بی عردی توصیه بکن اما بچاوی بکن اما yani tişteki zor peşavi bu او دیوار من نکاری بو بابتا hatta anuka jinati abetin yani hatta anuka jinati abakirin yani anuka vadatü düneri Orta Gebze ve İstanbul, nizam İzmir ve Kider, Bursa ve Yalova, nizam Kider, ev tünelana çetke, ev riyane çetke, be 10 milyar dolar u milyara u nizamçı yani rakamni pır zede gevre. Kala sesi 5 milyar dolar yatırım edike. Ama vadatü لقناة أرفا وحتى بي حرمي وفي منطقة تبقريني نيك مليارك شي نيك مليارك ذاتن هاتية ألتيا بيتشي بوية دي قنال تشي بوية قاب بروجا كوري سرسين قاية نيك جيك كهربية على تريكة يك جي تارمي يك جي سوسيال يا بلاماية وعدات
tu elektrik edinleri döndüre خود سر سدی 85 خلاص بویه وعدا tu لقاپ edinleri لتارم کشتوکال و زراعت edinleri سر سدی 11-12 خلاص da بویه وعدا tu لسوسیال yapılama و eğitimi و لçik edinleri سر سدی 5 خلاص da بویه ama ya tişki fahiş ne başı yani her se proje gerek pevre bilmiş ya. Her se proje yek nige. Yani erese nige ve dibi yek nig. Vada tu kija nigi kem behele sakat yek mezin tedeye. Yani anu kama sabahı la ali harranı aşter beşim hene kanali AB çekirinin. Ama luvur sosyal yapılama, eğitim, utarıma dayalı yani ser kare kış tukalı bir fenni ve zira'i ve tukar bir sebep ne kirinin anuka ardeve çörekleştirmiştir, tuzlamıştır yani verime ve kast. Ama vada her du avdan ve proje ve eğitime ve pevri bir meşaya ev kemani çe ned bu. Bay mesela نجي مرديني مزن قنالا مرديني مزن حتى انه كان ناتي خلاص كرن يعني حتى شخرد فكري سيدايمي يعني بري حتى صلاح اشتي حتى نودو ششا نودو حفتاد سالي 3 مليون ونيف طن غارس مج امريكا كوبراتيف امريكا ادخالي تركي دكر جبو امي مريشكا وحيوانه وفلانه نودو حفتاده صلاح زارونه سدو نودو حفتاده لعمو عربان مقارس كان İlk olarak bir haremi garis mi çan. Garis vermek mi cehlani ve daviceme sontaj makineleri ani ma herdu bir kola ve dest tarim eket. İro Türkiye 4 milyon 500 hazar hatta 5 milyon ton garisi ve yani tüketime Türkiye 3 milyon unive 2 milyon garis irolu Türkiye zedeyi ihraç devlet adıket. Yani anuka devlet anuka mesela pambo sektörü kuş, tekstil sektörü kuş. Yani Revyan, Çunji, Hindistan, Çin'e, Nizam, Pakistan, pambo dezi mezi anin özellikle İsal'da fazla sal döndüret van fazla salanadı. Hükümet kıştukala de pambo de kuşt yani. Halbuki yani servetek pırmızını Limerdin milyonek dönüm artte avdan. 7,000 hektar. 1 milyon dönümdeki sadece ve avdanı de düsü 25 milyon dolar katkıya merdin le ekonomiye Türkiye alikariye yarmetiye pedik yani sadece deja vada bir fikirte gap var ve be elektrik ve be tiştek yani zede peşkeştine harem üçebi. Bale. Zamanı var kuvvet yani Kürtahi und bejin politika devleti aboriye naras ad heremed nakasım yani jbo de herem jidden narastı uşkhor jirne perrastı şu umumi jirne rastı yani anoka am dben ki bera divar al peşamennek bera lek bak serbest bu azad bak pişkiriye bak yani anoka perete tün rastı tün kar çike ama yap işte devlet modeli tedli Türkiye çekiriye yani bir de tacira bir de zengine bera yani bera abi bifroşu bera peri koyul geri rast vikari beli muhterem kak Bedrettin rasti ji vivari pişaziyedi inşallah belki bu hükümü carekdi bernamak disa bu şekirin çünkü ev müjaravayı pişazazi ve umrekte derbaskiri bes em txazin henki mujmer bahsa Amerika bükün yani Amerika aşirek halacali در امامه کی کان و خلا جاهی ادبم قی کم حدودی کم زرگانی الویال جوان ادبن خلا
via liwejid ben kikan xod spera hatta hudude sinore nisebin wejid un xalacaniş xalacacı un Amerikini ez xwazim Amerika şko hatini çima jwanı ben Amerika yani habki paşaroja aşire ez xwazim un vekin hindreveş valla liver yani Ziya Gökap çalışmakta ser aşiret akriye. Kare talyeci yekem ulgiri, yekem Ziya Gökap. Altan tanji ve daviyetişni karek der hıstının tuzanı de hareme meyi merdindi. Yani de belediye Kızıltepe'de, Kızıltepe'nin, Kosari'nin de Kosar'da du aşire gevrehi. Yani kikanu halacayı. Ama vaadatü talyavan bineri her düci dibin yek, dibi kikan çırkan yani her düci aşirci bu koy yek. Bil filan tarihinde şerreki gevre mezin di navan di çe bu nav khodu dibe sedu yek mer şevati kuştun. Vardı bir şey yani tarih bini visandın tünne. Ama jidde bu kelama ve bu hünermendiye hati hatta bir derece. Kikan aşirek mezini yani kısmet Tatar jidbiyem kikanı. O el haremi Kızıltepe. Halacacı pır mezini halacacı çayı maziydi yani Kızıltepe ve hatta bir çayı mazi kısmı hem de bir mentika Arban. Arban jipen şaş familye wan henin. Ev jidbe em halacıydın hasip. Kurs nozda 20-21 günde wan heye dibe em jî kîkanın tuzanı dibe em kîkînin yani hatta xudgînin malbata jî filan Erbanya jî bek diwan da bu mala çeçan bek jwar dibe jî ev jî bekê Erbanya wan dibe em xalecînin em xalecî olarak ana temelime se famîle gevretedeyi Amerika, Temereka, Hasaneka. Hasaneka bu xwe familak pirmesini. Temereka jî mala ağê û ağê xeleca mala İsmail ağa ağê me xeleca û Amerika jî kendi adına aşireteke. Yalnız Amerika da herem de binavu dengin. Tuzanı. Yani aşirek hepki دوجي وزاده جي حقسزيه جي قبولناك وحقسزيه جي الكسيناك باش يعني حقسزيه جي الكسيناك وغورا وكواني مزن جي غورا اشتيه دكي يعني دو عشير دو مالبات وعدا بف كيفن دكيفن اورتاوان جي اشتيه جي صلحي جي دكي ابا جي كاري كيواني مزن yani aşire Amerika tündük erbiyede muhafazakar İslam'ın filan ama yani aşirek demokratı ser çarpınç işte mezin dissekine yek jez ser adalet yapır dissekine adil aşire ser hak ve hukuk distine ser vicdan distine her tiştidiki vicdanı ko her karidiki kari ko ulgor ve karar dedi adı da ser dürüstüye dike ser ahlak dike yani abana meziyete aşire Amerika'yı sebep de bu çuvar zede bu serve çünkü zararek zede jine khoşiyedi diti yani Salah Hazar kişandi daha Salah Hazar nesudu çelu kusurdu çelu yake çelu duda hatta çelu siyade de gündeme mezini Amerika'da de girbeledi bu xo katliamak çeker 5 insanı pir değerli hatın kuştun nehde habirin bun düşmanatiye bu xatiye zede durdu girtin ve keşber kesir rane bun dis lehevaten anuka zaten ibabekinin yani Amerika mala reme jmer dibêje mala reme meznatiya Amerika mekiriye mala avdî kiriye lavê avdiye torne avdiye me'ê kiriye
سليماني تاها مزني امريكاي بله وان سوادي خكر عبديولو بله yalnız mala reme komple em 5-6 gündün yani delaviya yengi ko dığ çültü karabraş amu arban ul Kızıltepe'ci taban pırın Suadi ma Karabuğa manı. Çend soyadı barnav da aşiret hani yani cema Karabuğa heyi Ligirbele Aydoğan u Kayan u Yalçın u Nilüfer heyi. Cumhurke hemen hemen giş Aydoğan'ı, Karabre şu amu arban Karabuğa'yı, o da Yılmaz Sümerte'deyi, o Mala Gazali Familak mezini, o önerilerin dinavmedi. Yani şaşhat paşnabiye yani. Düşün şahi adı ki Bedrettin. Hun behavr gave davin yani. Seri sedi set empevrenin. Amerika tabiatta kivan var هي normal اجتماعي حياتها تبي ولا نفر شاف حزناك اما يعني خرابيه كده الشر كده وتا الشر جدر بتاليكا جدر ببيسر ما يعني امزوزود جيجنها الدعوات هذا جمهبن دي الشيرانيه هذا جمهبن يعني اتفاقا وهي اتفاقا زيده هي yalnız malamini بريانوكا بالنهمها واقعتك نخشك زيده نخشك دناب ما تشبو ناب دحب سباميها يعني افسون نهده سالجي سيدايم اف كابيتاليزم وكابيتال وتمايا para وخرسا para aile birimleri aşiret birimleri شاب خستن يعني نوك بري يعني عرفوا عادتي ما وقالنكي ما يبري نماي راست حبكي اللي صار برا زيادة قرم دبي دور زيادة نخشيك ما هي كيف بدرتين عشيرة يعني جبرت مقيمة فرين يا مثلا هناك عشير جي موسول هاتنه هناك جي سوريا هاتنه عشيرة ما يعني فاميلاك مزن دناب مدهية مالك فرت علي دبيجي كرت علي بخوا شواليه كي مالا بدرخان پاشا بو النظام دجيجوان ناجيجوان جزيره بوتان بيل فيلم بتاريخ كياتيه انو كا غربل وجومك جوان او دبيجن اما مالا رمي يعني امو حسنه وتمرك وان ام جموشهاتن عشرة حسنه كاتن مالا خلتي خلت مالا سليماني احمد اشتر بيجم يعني شواليه دناف كردستان مزن سيد خاني كر يعني مالا علي زيور وسليماني احمد يعني ام امريكا ام دبن ام دجيجن مالا علي زيور وان مالا خلتي خلت يعني نزادم زيا قولكا خوجا چه derecede gavsti jmerd beje kabere havini dadka zivstana dadkatin bir giş hayvancılıkla bu yani mantıka giş hayvancılık bu yani gavsti qeydi gavsti ne zanım jmer ne goti gavsti yalnız em jur hatin yani anuka amu ezozen malazgirte muş bulanığı van tekliyeme pevrahinin em darunten em يعني عرفوا عادات ورابون ورونشنا مجد جيجنا شمنا وبرس بكرة يعني جغيري هرما قزل تبك الجيني دي أمريكا وقول مشاهنة وكيدل سوري السوري سيشار قندماي أو جيجبرتشو يعني رحمتي بابي بخوا ده حزارو ونسدو ونوزدا وان وعدات جمهوريتين ilk kuruluş yıllarında Tüpezanı Paşa Maşa ve ağları ve mentıkı güç sürgün kırın. Mala Cemil Paşa jî sürgün kırı Diyarbakırlı. Rahmeti babamıcı ve Mala Cemil Paşa'rı derbasi Suri bu. 4 sala li ta'liqe günde Mala Cemil Paşa bu muhtariya wan kırı. Yani muhtariya Mala Cemil Paşa kırı. Hamide Gemşo Hamide Khaleci jerdgot. بقدری پاشار مصطفی بگره به فلان را آنو کجی تکلیه موان بوان رای فردا جمیل oğlu nizam çe am dis buan radbun rudnen yani ve çağıcı am bavemici çu Suriye hat
Ewe çağı insanoğlu giş göçebe hayatı bu, mahacir bu, koçer bu yani. Yani bu rahmetiye kalkemi, koçereki mezzim bu. Rahmetiye babemi kervane van bu, deve mebe van bu. Düşü jbatmane van, خویتانی دیاربکر دفرود حتی جار که قولور دیا جاربکر دستانی سروان جبل خانه عسکریه داوان چون چای زاخو برن شره سمکو وان ده لکردستانی چون ور دوی وان گشتالان بو بگریان yani rahmetiye babime 105 sal vefat amir kir di sala 1985 وفات کرد demek ki ev 45 sal beri vefat kiriye ve çağıcı babeme tarihçi ki hoşçuk bu. O da uji digo ha bu. Yani o da me fazla 20 metre direj bu. O rahmetiye babeme pişti babeme şi ben bir nehde sala kar kir 24 saate kahveme de manqalya egir de bu yani evari jimet ari davet ser agre xwa sbe zuji medis ve dixis 24 saat agre manqalame habu yani bavê insanı ki mert bu çafre bu de xirba de zede dahat nafid nafkikan u khala caji de zaten navi bu o camici sor ki bu je mala Ali Beki maş ke wan bun. Xalane mişi aşirektek zirz bu mala xalane muassası wan ji İranê ji muhabatê hatinin qulpê wan li qulpê jiyan bûnin ji qulpê jî wada rabûnin qismek ji wan derbasî Sûrî bûnin qismek jî hatin derkat çayê mazî derkat çayê mazî ji wan dibe sorka نهده گنده مزن گرتن گنده وانی مزن جی مالا مراد بگی لقزلیه مالا علی بگ لگری سوره ادیجیل ماش که وان بو zaten nafeki وان şeyi pür meşhure o derbasi Suri jibuye juard be Gabari aşira Gabariya jil le Rojava aşirete gevreyi o وعشيرتك جي بتجي بله كيف بدرتين أوداوة هين فعال يعني أوداما فعال أوداما طبعا بري بكالبيتشا بو بكفرا بو يعني اسكي يابي بو مخرا كري انو كايني يابي تشكري أوداما لغون 24 ساعتا هين فكريه دعوت ماوت عزاي خو جنلدا ام لغون تشيدكن چونو هاتنا مد گنده مدیه هلا ایسال 2 سال 3 سال مزیده هلما خو آویتی سر گنده خو ام toprağa uygun çıkası ki bedrettin arde o yani arde ma günde 6-7 dolum arde ma heye bavi mu apani mi girtinin ve daviye 5500 dolme Cemile Zekiye Mesihi ma ardi uji kırri yalnız de haremde cotkalnini başın yani de kıştu kaldı kare kıştu kaldı kare ki hoşuk dikin yani ardeme gişaviye garı su gennim diçinin son olarak zaten garı sani vi haremici ambun o gündeme faale gündeme fazla bismale Umeriya Rızık Arabiya tedinin avana gelende anuka göçdanın hatını Kızıltepe her devan gün tütüne bu yani bere gün şest hafte mal bu anuka ne manı da fazla mal ne man yani her merdevan tünü kort mortevan ki li bajara ve beleda şugulun ekonomik yönafa zivran yani. Keki Bedrettin Amerika döndür xodi ogo 5-6 kabilen yani ezbetin. Yani malar remme jmer dibejim malar remme خرابرش وعمو عربان ودلاوية وينجيكو وتلعاشك ودغو وشلتوك مثلا اي مالا رمي ام بيجم برسكريك اكم تشيبو از بري خوب عيلاوادن يعني بيشكي شوان هندكين ايدين كيني
Yani Aydoğanlara hani yani Mala Sadi hani Girbeli yani Halile Sadi Zarriyu Anukayı meşhure me Cemile Sor hey tüpeza. Ama yani Cemile Sor iro قستجي فلان يعني روشنبيل كهرمي يعني روشن كهرمي اما نه عشيري يعني ايه عشيري اب برايوي خالتي زاريه شريفه سعدي برزيرك مموستان فاروق سليمان حمسي مسد نافواند مالا كرت علي دي عبد الكريم حجناي بر بنافو دنگ بو لجومكي بو يعني سياسي تزقياوية بو لعودة مالا حجي رمو هنن يعني اوجي بتاقون مالا غزالي حجي خالد وعبد الرحمن ونروان هنن فلان مثلا دقربالي دسي چار بابك مالا عبدي عشي ام دبيجن احمدي برو ليدري وان بو حميدي كنعان هبو اف ليدري تشكي خم مالا كنعان حميدي كنعان باش قوري لاو كيوانو كمتين هي الزارية أحمدي بروهن يعني بانا أمقش تكليمة بوار بفرة هي يعني باوريات هب حفتة دو جارة سي جارة أما بدو نبينا بالتلفون بفرة دبي بني أرمتيا كي بدرتين دنوا عشيرة دي سياسة مدار دنبيش عالم شيخ روشنبيل مثلا ايوه يعني أمبوم بيش أزاز يعني صنايجي مثلا هلا کوئی سیاسی جگر شو بحث کرد جوانیا خود و هیچی بالا اکی دکشین سیاست خود به هرمه ده یک بجن و فکر کوئی سیاسی تونه بتونه یا از قصد که yani ام بجن سروکی باجارک یه پارتیه که یا جی پارلمانترک یا جی سیاست پارتیه لگال ده پیش دشویه دنگ بیجک یه نامدار يا جي سيدا مدرس دركتني كسر يعني امريكا دبي كاري سياسي ده حبكي بشون دمان يعني امريكا جماراوان يعني سوسيال ديمقراط bir aile bu. بله سوسيال ديمقراط جدبي حرمي دنجاش تجي تزانه دبرد مثلا دخل جاده ارتاشlar لاوی داوی میرزا دو döneme milletvekili کرد. دم خل جاده هم دو döneme مکری دکیکان جده حجی عبدالقادر تیمور آقا اولو کرد آنو که cengiz demir قیا کرد. Yani بريجي حسين يلدز وانا بحث لي خنا نجحرمي يعني جالي وانا اصلا فلان او جيد بالسبب İslami Muhafazakar Parti dikkatin bir tişti yani. Ama yani anoka mesela Mesut Aydoğan Reise Dava Partisi'yi. Süleyman Aydoğan Yeni Birlik Partisi'ye il başkanı Merdin'e. Cemile Sor yani o vada ancak tu tariha bir bitpersi yani hemen az tera tariha az nikarım ruh binem. يشخرجيه ببرسي ناسياتا ويجي او قستجي باسنه yalnız tükarebe ciddi bir anlamda da Amerika'da akılmendi dürüst bikeri harem hatının insani varrihanen yani mesela rahmetiye babime akılmendi bahs كان اختيار يعني للسوري مابو بعربيك زيده مابو بيل فيلن تاريخ للسر ألمان خطي شغلي بو ونزيك بلوكا عرادي بو çatpat Türkiye bu bir Türkiye peyvi kurmancı zaten zamanı deke bu aşter bejim Abdülkerim Hacı Naif selameti drink bu Cenab Amerika'da Şerife Sade insan ki arif bu yani halke dava ma'vud bir Halile Sade Ahmedi biro siyasetçi ki politikacı ki zede mezun bu Ahmedi yani Amerika insan Süleyman'ı ta mezne Amerika bu ودناف عشيرة دناف خلت جاد ودحرم ده دقو بلنجي زرقاني إنسان كي بترس بو يعني جواب دار بو حزل جواب دار بو أما يعني تجاري
عشیره ما زور و ظلم تو کسان نکریه zaten خصلتك باش yani zor و ظلم جی لبر نتشکی درسته ekeri bir jizu şefketini tuzanı yalnız bu Cenab-ı Tergot adalet, vicdan, hak, hukuk, rasti, dürüsti bana ilkeme Amerika'nın yani bana mekhisti peşak o her tiştiği yani anuka yeki Amerika'yı rapeliki yeki garipçi gava be cemme be valla mervet el muvarre kiriye hemen az ted müdahale bikim azivi bikşinim gündivi azivi bikşinim nav malbatavi nav aşire azebeme arkadaş tül felaket haksızı bir hak hukuki bidir aşire amr nabe yani jegli و gazine gariba hayi هي يعني عم حكمداري السروي بسكنينج خصلتك باش والله yani en son olarak şu damameci hama kadiya son dağwazak en son olarak ji meribeki me mesela le mahalle بأشقر كرن خرجر فلان أسكتم ويا دعوة شيء مالا حيدر تزاني ساز بندو وداو زرني وكيفي خوشيا بي مملكتية كچك كوان هات كشتن أسكتم bana goya nizamçı, aşık nizamçı vurdu na. İnsanın neticede. Mugo insanın netice itibariyle insanı. Vallahi billahi ji hatta da'vacı kapat kir mala yapayım Haydar, mala yapayım Haydar. O bedeleki şık jimiş merve khostan müddavur. Yani o bedelci müdda bana go wow aşık ki gelek habu rahatın. Taqas pereda nizanım çi falan. Ha insanı. Az el-kaçkavi dinarım o kaçkamı be kuştun agir dilemi kati yani. Bu hiç abi amle haram dinarım. Kaki bedretin damama qadiya son slava kwa gunj aşire tamaşavanlar brebikin. Valla sıla bu rezeme avli Cenab-ı Terruja ekibatları ve zahmetek pürmezin kir serseri misir çabe miratının ve pürpeke hoşbun ve sıla bal tamaşa ve خو گوداروانه لما گوداری بکشی حرمتی خو پیشکش دکم و اسلابا حرمی خردشینم اجبی حرمی پر حز دکم اف حرم قل قدر و قیمت دائمه اف حرم البی حرمی زیده بلند بومم مکار کری و از بومم خارسا سکیش کردار خودش و راضی به بله تماشاوان نجاب راستی حرم یگو که بدرتین قرابوغا ناستكن أو جي حزكن كي بدرتين قربوها روشك في هرمي قال لك هلوي جوج هرمي رب منفعتها إيرو دريه حجمر بكر أمجي سباسي وبيروزباهي خوا سرناوي وتوا پیشکشی جناب ويدكن براستي برنامج خوش بو برنامج هرقبار بو بزمانه که هرقبار هم جانا خوي پیشسازی هم جي جانا خوي گند و یا مالباتی یا هرمی پیشکشی مکر بس دما گوش بو برنامه ما هات بو وقتاندن جبر گو بداوی بو امجی برنامه خب داوی بکن ایروجی د برنامه عشیرن مده ام لپارزگاه مردین نافچه قوسر لگنده عمو عربان بون ام میوانه که بدرتین قربوغا بون در یه خواه یه ملاخوش مرفکر جاره کدن ام سپاسیه ها پیشکشوی و مغالبات عمره که تواد کن حتی هف گیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعلیه نبینن امانتی خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته